Durante este taller de teatro hemos trabajado la violencia de género porque nos da diferentes herramientas y diferentes opciones para trabajar todo tipo de temas y nos parecía interesante llevarlo desde ahí. Que hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades en todos los aspectos. Dinámicas grupales, corporales, individuales. Hemos trabajado técnica de voz, hemos recuperado un poco el juego que se queda un poco perdido para personas de esta edad y me parecía importante también. Hemos cogido las emociones, las 5 emociones básicas para poder exteriorizar todo este material mediante el teatro. Egunero ezustekoak, gogorra bezain tristeak, zer pentsatua jartzen du. Honetara iristeak gehienetan bai dauzkagu tratu txarren albisteak. Mehatxua eta iraia, burua galtzeko aina. Askok beldurrarengatik isilik dute mingaina. Negarrotzak bihotzera iristen zaigu, baina hau gogorra da biziro. Zenbat kutxilo eta tiro, entzundakoak entzunda, bizitzen ez dago giro. Eta zer egiten aldugu ez gertatzeko berriro. Emakumeen kontrako indarkeria edo genero indarkeria emakumeen kontra egiten den indarkeria bada emakume izateagatik edo genero diskriminazioagatik egiten da. Bikote edo bikoteoi kontestuan indarkeria sexuala, esplotazio sexuala, feminizidioa, emakume edo nesken trata, mutilazio genitala edo kontzertatutako edo adostutako ezkontzen bidez ematen den indarkeria bat da. Eta indarkeria hau modu fisiko, psikologiko, ekonomiko edo sexualian ematen alda. Guk sentsibilizazio ekintza honekin nahi izan duguna da jendartea sentsibilizatu genero indarkeria hau identifikatzeko eta guztiok kolektiboan aintzin egiteko. Antzezpenak, kurtso bukaeran egingo den antzezpenak 3 zatitxo izango ditu, 3 eszena txiki bezala izango dira. Lehenbizikoan emakumearen kontrako indarkeria zuzenean lantzen da, 2 testigantza grabatuak daude eta horren bidez gorputz adierazpena erabiliz ikasleek isladatzen dute kanporantz testu horietan agertzen diren emozio guztiak. Bigarren zatian berdintasuna lantzea erabaki dugu eta hainbat debate edo hainbat hizketa momentu sortu dira hemen klasean eta hortik material dexente atera dira eta konparatzen dute beraiek adibidez lehenagoko emakumea eta gaur egungoaren artean dauden ezberdintasunak eta hortik joango gara bigarren eszenarako. Eta bukatzeko azkeneko eszena izango da emakumearen ahalduntzearen inguruan. Bukatzeko modu borobila iruditzen zitzaigun eta horrela eginen dugu. Bakoitzak esaldi bat erranen du honen inguruan eta horrela puntu potentea ematen diogu antzerki emanaldiari. Me gustaría que el salario de hombres y mujeres fuesen igual. Me gustaría que las mujeres fuesen libres y pudieran caminar tranquilas por la calle. La violencia de género o la violencia contra las mujeres es una violencia que se ejerce sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer o se discrimina por el concepto o por el género. Es una violencia que se puede ejercer de forma física, psicológica, económica o sexual. Nuestro objetivo con esta actividad de sensibilización es dotar de herramientas para poder identificarla y entre todos y todas hacerle frente. Ahora sí.